sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adomdomngeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti agsasaruno a drama tayo. Ngem sakbay na, kayat kayo man pa'y akablaawan amin nga awan malabsan. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers kan listeners tayo. Thank you iti anos yung agdengdengeg kadagiti drama dito'y nanumo at channel tayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Mayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko may papan kan ayat. Nga iso ti puon ken makagapo no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pa'y laang nga rodita. Palpasag labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana balit na mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa'y matkit di, When Best. O ala, agawaam nga rod nga ilepas ti ko na mga ilepas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Best. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Best? When Best, sobra. Magustwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod, Best, ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Best. May ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, Best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, Best. Mabalin matkit di tapno saan nga iso ti kankanan ta. When Best, mapanta iti day jay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Best. You're the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Jeffrey? Siyak nga rod, Mayra. Ay na, maragsakan ak makakita manan ken ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo atawan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod Awan nagbaliw.
Siyaklatan ni Jeffrey amang isaksakit ken ka, manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka matan? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta matan ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din agas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga road. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga road ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 itirabi aging gaita awan pala ang jay anak ta bakay. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No di na pala ngamin nagasawa ka na Jeffrey. Ay unay kalakit din ay Antonio. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sakit nga raon bakit ag best friend kaya't naasawain nasingad dahil titunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na, di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya, ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti na ita. Karuba tayo pa'y na Jeffrey. Sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit. Unang anya ngay nga road, kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mo't ni Mayra. Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang kahit ibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na kam, Antonio. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlata ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapurato nyo. Best, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehiyo kami. Intuloy na tinagadali di Amerika. Iso nagsina kami itilas o di talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan kay di Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam-amota. Kamodyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat laang agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagam amutan. Patsik nga agbalinta matan anasingad. Kas iti kinasingad yakin ni Mayra. Saan ka di, best? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayun, amangan no kayat yu tirumuar. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras.
Da kayo man, Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa, na love at first sight akmutan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera angaw, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama, nakayong matgayam. Word, di mo sa pa yun na puutan ti asidagkukan ka. Nakakonsentrate ka mat nga dita cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Kwa mama, saan? Saan ani Mayra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga'y mananday ta nga Annalyn, iho? Kwa, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho. Anya ti kayat yung asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano ka ano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isuasik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, best? One bes. Kasta ka di? O kat, anya nga iti planom. Kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapudno na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One. Di mat na ibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang nagbalbaliwan, na magpaklan ngamin a chickboy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, anya ti kayat asawan da ito eh. Anya amatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan.
Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, Bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mo't reply mo. Iso nga inawagan kan, Ah? Ay, kwa, Best. Pasensya kan, Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso mo't lagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, Bes. Nadisturbo kan iti pan naturog mo. Awan anyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun. Anya? Ne, awan mo't na magbaga ni Jeffrey kanyak, Best. Kasta ka di? Ni, naglokon. Mabiit lang nga rod tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan ako na sumurot. Ha? Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't nasayaan. Ang Bes. Di ka agdanag tanasingpet ni Jeffrey, Best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papandikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sanak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiting nga inatindarak. Agyaman nak na maawatan nak, badi. Awan anyaman na, badi. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni Mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, ada ka di parikot? Ay, ikwa. Awan matkit di, badi. Di mat ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam ambok ka da Mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak may ti sabali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mo't makagaputap no agsangitak. Ammo manak ko, nabayagan apalpaliiwan ka. Agayat ka kin ni Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tilamadmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kin kwa na. Kat nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko, siyak ti inam, babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Ammo kan marignak dagiti garaw mo. Isu adimon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo day ta marikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? At adala ang amasaktan ka, no agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik nak, nanang. Apay nga itapay tandan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak tirik na manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipata mo ni Jeffrey.
Patyak ang masarakam tumutlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka, ngamin. Pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyamanak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyamanak, buddy. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunag-latan at talaga asaan ada kami tinaytuding para ititonggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang. Sigurado ka kadin iti day tapang ngedeng mo, anak ko. Wan nanang. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Mayra. Adadala ang amasaksak tanak no makitkitak di kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, jak kayat am-amwan dati limad ariknak ka ni Jeffrey. Anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga gasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Sana bale. Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nangruna ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Iso nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak paylaang ka ni Jeffrey.
Jak amo no aginggat kaano daytoy amarikrik-nak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya? Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma taiwanwannak. Toy pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laeng ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilyana. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaeng iti asideg mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Mayra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya ngam iti agdamakat at daak dito'y balasiw taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon. Nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilatan. Ayab kayo lang nga ayab, makarengreng. Ha? Ay, si Kangay Efren, di ka kadipay mangan, anak ko. Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan, intong mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigidan tayon amangan. Iti kasta, maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo, mat! Kanan yu latan, no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi matiag luto iti kanan mi. Ha? Nawanan di pagayo. Pumanaw kayo dito yan. Tanay, ado pa iti aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige nga, Rod, anak ko. Apayan, bakit? Pagsangit ka matan. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutak lang amin dagiti anak ta. Ha? Iliwag ti kinalailo na kanyak, hindi babasit na pa'y. Itatadadakal dan. Nagbaliwan ti ugali ta. Oh. Nakadungdung uda iti kanyak. Kanayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay da. Ngamit, saan na ko napagandano? Oh. Maawatan mo kumayda. Ngamir, naundaya panawin ti panangibatim kadakwana. Sa nga pulo mo't tinatawin ti napalabas, manipod ay di kunam nga agamrod ka. Ngam saan mo't gayam. Tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbaso na ka na kayo. Ngam nagbabawi akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, husto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan.
Patsik, amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya mo, Jenny, anak ko. Kaya't mo ka di ta itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpet, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabaelak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurang kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanen. Naladawan ti amin. Jenny, No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay da kayo ti pudno a pamilya. Iso da kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw da kayo siguro iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan, anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawya akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyan na kumamat, anak ko. Ala huston! Diyak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Maistresak lang lumakit kita kayo. Saan kumamat akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetwen nyo kumamat. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin ko na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron iti sabali alalaki. Wen. Ngam iti dayjay. Kelmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan mat ang nagsardeng ang nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta, taisukat nga rutiin nami, tatang. Jenny, pudno man, ti ko natikabsat ko, tatang. Iso adi yung nga ron iboy-iboy, ti pa nagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagrebangan na dayta. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ibagbagak laeng taamangan nun nalipatan niyo. Mas daawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Ita tadadakkel kamin kundi subli, kundi asikaso kada kami. Ngam hindi kasapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Naita kumati kanayon alaglagipin nyo, anak ko. Nagagkuamin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adida kun mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basul kumatkit di Ala, bay-bay amon kunak mo't. Gagangay na lang siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti inaramid mo iti kalabas. Pumanawag sa laangan dito'y balay. Ha? Papanam kumangay. Agsubli akpay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulungak kadag iti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni? Samuel. Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo amapan pasyaran ti kabsat mo, palubusan ka. Basta agawid ka matlaeng liti balay. Sa dino tinangi kabilan yo kadag iti papel nga adda iti lamisan iti silid ko, nanang? Ha? Ay ikwa. Inkabil kumit iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara ngamin itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay po
puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabilak. At da iti cabinet uniform mo. Inhanger ko tapnusan ang makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo at da iti maikatlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mo't nga minan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayat a pakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mo't nga urnusan. Iso abay-bay aniyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras insan? Apay ka di manan, insan. Adda ka di parikot. Awan insan. Awan ko nam. Ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak, insan. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Awan. Pampanunutak lang ni nanang. Aywan nga agpaiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Ay, Jack abo Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ila ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunakit nagbabawyan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay? Ita tadadakkel kamin? No nakaamiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akastoy kadag sentigurak ken kwa na? Ay, insan. Amom kadi at tumukno sa dilangit tigurak ken kwa na? Nangruna no malagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anusan na nga rod alak amon ti gurami nga kabsat ken kwa na. Insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Ken may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kit din. Si kamot laang ti marigatan no pagtali na edam tigura iti pusom, insan. Efren, anak ko. Ingkariingan di adim. Naidasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimpla akpayan iti gatasyo. Nakaipaputo takmutan iti pagdigusyo. Maringmat lang na dyan, ton madamdama. Ingkariinganan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo mat. No kaya tiyo di dakayan ti mapan mangring. Ha? Maring tumat lang na dyan kunak lang arudan. Ay, mala. Sumango kang arudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kay man mandara-mandar. Amok tiyar aramidet. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawi ako unti naramit ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin na kita ngay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titiginaok akanaam. Agsubli ka dito, yanak ko. Efren! Ket, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kayat ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Mariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang. Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apampamayanda. Ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Ay, Sonya. Ikararag tayo.
Asa apay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. Huwan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ama pasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Huwan Sonya. Aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mang agserbi. Ken agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at mat tasimangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, anya manan ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim idi. Ha? Nabartek ka. Anak ka nabartek nanang. Nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma, no kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amum ka di asap sa pulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito'y nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakkel kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. Sino ti birbirugam, Jenny? Ay, kwa? Ni ka din, nanang? Ay, saan? Apay kumasa pulag ngay. Malagip mo kadipay dagiting bagbagam ken kuanay ti rabi? Nga, anya, manong Efren? Nalaos ti bartek mo asimbangpat. Nagsangsangit ka anang sidir kaninanang. Imbagam pa'y adi mon tupulos mapakawan. Gapu iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak dayta ken kuana. Makita ken mariknak ti nalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawyan mo't ni nanang tinaramid na. Isa panawan mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa iti may kaduagon daway. Ay saan? No si kakot ka ba ulam apakawanan? Siya, saan? Jenny? Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki? Jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang alipatan tayong tinapalabas. Basta! Kagurak unay ni nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki ken panang panaw na idi kada tayo. Yan ti Sonya mati umaw-awan. Sungbatak. Hello, Auntie Sonya. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny, kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na manong Samuel kan manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-asiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod tawagak ni manong Efren. Sige, kaanakan. Kartengan niyo ko, ma. Urayan kayo dito'y. Wan, Auntie. Auntie Sonya, sa dino tayo ni tatan? Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda?
Agpadadangad na iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo ko mga agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkadamanong Samuel kan manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan na pudno day ta, doktor? Saan? Tatang ko. Ngam kas nakita nyo man. Inaramid mi amin na kabailan mi amang ispal kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanang, tatang, apay pinanawan na kami maten. Apay, kasano kami paitan. Tanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanandak ko ma. Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanandak, nanang. Nanang, sapay ko mapakawan na kaming agkapsat. Gapo ka dagiti sana nasaya at trato mikin ka. Manipod hindi nagsubli ka na kami. Sorry, nanang. Nanang, sorry talaga. Sorry. Jenny, Efren, di yu dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Auntie. Ala, umay kayo, tagtugaw tayo. Kasano kami paitan, ante? Naggindandamot lakit din, anapukaw. Oh, di kayo agdanag. Ada aklaang dito'y kanakaan. Ikarig, at ikay tupulos baybayan. Miss F, dua atawan matan tinapalabas manipod day di apasamak. Nga maging gaita, nagdagsan paylaang ti barukong ko. Nagdagsan ti riknak. Ngamin, natay ti inak ajak man laang nakapagkid daw iti pamakawan kenkwana. Nalaos ti panagbabawik, ngaman yan tapulos nga awanan maaramidak. No may sublik laang kumati panawon asibibiyag dapay, aramidak. Iti kastakot masulnitak dagiti nagkurangak. Kang runaan iti amin, makapagkidawak pay iti pamakawan iti inak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti amin. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Pakawanamon ti bagim pagayam ko. Iti kasta ket mapunas metten ti sakit amarikrik-nam. Awan perpekto dito'y rabaw ti daga. Amin tayo ket agbidot wenno makaaramid iti saan a maiparbang. Ngem no makaamiris ka ket pagbabawyam ti nagbiddotam ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangitundaken ka iti nalinteg a pagnaam. Alakastan pagayam, Jenny. Ket pagyamanak unay ti ing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdum nga kadagiti drama dito YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat adumdumngeg. Sigod nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw, iso nga oray kaskas ano kat maited na matamin akasapulan mi iti kabsat ko.
Iso na laeng takapilitan ang nagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Agingga nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami ngem di nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anda ka din sangpot mga masida, anak. Impaglapulotanan may karagiti kabarkada. Ay, awan, anak ko. Naibos amin nga inlutok iji karinderya. Anya, kasano kami nga rudan kay karagiti babarkadak na awan pulotanan may? Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam. Imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Abday ta kayo manin. Narigat nga ron tagsapol iti panggadan. Nang ron agad-lawan mat nalpas gaw. Nijalin kat di ti baon nyo Pipira niya kapsat ko na nalpas na. Sa kangay, high school graduate ak lang. Ay nalakalaag no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlat tan ti aramidam. Tunggal agawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon apanagin inom mau, Madulamin. Didag man bagbaga na kas na. Saan ako ni ubing? Hamok teraramidag na nang. Ada kayo pa'y matiti balay na nang. Apay di kayo pa'y napan iti karinteriya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damat ijay ni Lucy kan ni Ador. Isuda pa'y lang ti makaammo iji pwesto. Adu nga min ti mureng kaw. Aglabaak pa'y sa ak mapan ijay. Kasta ka di? Na, ikantak man nga ro di ti kwartayo. Uray sangaribo lang. Nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak na nang. Sigurado ka? Uy, nanang. Amangan mat numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy. Ang yamanak na nang. Sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pa'y Apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wan kayam na nang. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wan, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anak iti murang ko. Mala, inka nga rod irwaran dag iti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jeline, anak ko? Ay, awan lata, nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay. Tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw kasapulan tayo. Ay, nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? Wan, nanang. Masapa ak tumanin inton bigat. Barang adamot tan mabirukat. Ayun gayam, sa dino ti ayan ni Manong Dennis, kasladyak nakita iti nagmanaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at mat ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na, nanang. Ay sapay la kumaa, anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, yawid kun ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, anak ko, saan kayo pa'y mata nagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan na nang. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Anak ko. No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. Ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya pagtrabaho na. Inawat dak mo, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat
ket agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabahom, kabagis. Awan pa'y nga rod manong. Naimbag pa'y kanya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalgeden ti trabaho. Si kamot na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat, ang sapol, tapno makatulong kamutin ka nagiti magastos diti balay. Diyak kabaalan ano siyak amin. Ha? Nangruna, kat iyawid ko ni Mary. Masapol pag tinulungan tati magastos diti balay. Wen manong, barang ano makastrakak matan iti trabaho. Igaid mo nga minat, agbirok. Saan kang agsadot-sadot? Jesus, sigapay mo ta professional, ti awan trabaho na. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ka. Sa anak lataan na awat iti trabaho, nanang. Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan iti namnama? Nanang. Di ka kadi agganat. Nalabit nga dagur uray ang napintas at trabaho para ken ka anak ka. Sapay naglaing agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam ijikabsat mo. Kas jay talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Amangan lumalamiisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas ta, daras malpas. Sapay nagado ti lalabaan niyo. Ay, basit laang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Jesus, apay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang ti mangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga malamiisan ka. Ay, huwag mo nga min, Mary. Mala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Kagat aginanan iti silid aywanam ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kita agbalintong anak ta. Bayam aninanang ti manglaba ka na kita. Kabailan na rin ta. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matananang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti pa nagsakit yun. Agimbagak tumat lang adagos anak ko. Basta agan anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't nga min amasapol nga agabrod ka. Ay, kasapulan, nanang. Tapno matulungan kayo mat kini Manong Dennis. Awan mat nga min masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasag matigasat ko iti balasiw taaw, nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan. Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Wan, nanang. Ang alanganin ak amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad yun. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sana balay taadamot ni Manong mo akadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalak pa'y mat. Patsyak nga agimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin, sumangpot da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay napasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawak at tumakdar. Kan nasakit unay ti sikat ko. Talaga adyak kabailan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasay-sayat no pumanaw kayon diti balay. Anya? Awan matlagan may tulong mo. Sa pumanaw kan. Nay, hapay nga yakas tamat, Dennis, anak ko. Ladingitag, ngam saan ka amasikaso? Iso ngay tulod ka langan, iti ayan da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan, tinulungan mo't idi-ida.
Jak laim pagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Jesus, di kay man nagdrama kasta. Di kay nga rod maasikaso, isong itulod kayo ni Jayan Dalusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni Nanang di tabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, kipanagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kini Nanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Jak mat pinapanaw Intulod ko ikayang Dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni Nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Jak nga rod maasikaso. Amumot nga dan anak mi kan Mary. Jak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti taratom kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klaseng nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa teng tirabi mangring ka. Sapay kay may masan ti turo ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni Nanang. Alya? Ala, bumangon ka dita. Mapanta-adagos ijabalayda. Bakit ni Nanang? Iso husto lang na dyan tapno makay na namot tan. Dennis! Numapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. Sungin ton bigatan ti papantay ijay ang Dalusi. Maturog takit eh. Anya? Itatanay tabo na ni Nanang. Ag kanya-kanya tamot ng Jelin. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis? Manipo dita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmutan pakibiyangan. Ha? At trabaho mi dya abroad, isong agsubli ka mo't lang ijay. Saan ka ni? Di kan ibingayan ni titawid tay tiday dinanang. Kukwak amin day jayan. Total, siyak mo't tinakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dya titawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangnig mo, Jelin. Nakita mo to'y house and lot ngay laklakok doon, Arnulfo. Magustuhan ka di matlaang? Ayun, Barok. Lapintas ngamin ti location to'y balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag nainan nyo nga, no ilako mo na ito, Dennis. No, gatangam, mangmirok kami matin, iti sabalya pag nainan may tata. Ano di ti maabangan? Ha? O kanya, gatangam mo no saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige. Gatangam ko. Hello, Manong Dennis. Aping yan lakong matan ti balay. Apay, ada reklamo? Kat nukukwak mo dadya balay. Ha? Siya kinahinagan iti dayjay. Iso nga adda nga rod karbanga kamay lako. Unangam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. Wano, gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusan mi matlang taawan kat nga rodan makukwartak. Naikatak ngamin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan ngay. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumor kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bye, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko.
Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka na yun mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay, amumot nga wan trabaho. Amumot anay katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apeno agawid kayo pala nga iti probinsya. Anya? May stress ak nagpampalunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan na maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagol ditan. Amumat nga agab-abang akpay dito eh. Kat makiawid kan kada kami dya probinsya. Ijay tayon nga agnaad. Aglako talangan itinateng kan prutas ijay. Agisursurtan o iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Kababain. Agbadyak langan dito eh. Da kayo latan ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti abang. 5 bulanan adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na na. Awan pa'y ngamin kwartak. Ay, nukas tamot lang. Pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang dito eh. Maasik ako makanyak na na. Awaran ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kon ti asawa. Kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinaasyan ka matan iti manoabulan. Napigsa ka pa'y man. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak. Ta overage sak ka no ngaminay. Saan ko a problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan, nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito eh. Sidewalk. Ay. Matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika ka nila itang? Don Arnold po? Ay sus, apa yun? Kasla limbak lakay ka maternity kastaunay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat napasamak mo, Barok. Tulungan na kuma, tata. Pangasiyo. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Kapsuta ka. Dennis, Barok. Dennis. Tulungan na. Tulong! Kumusta kan, Manong Dennis? Jelin, ating ko. Si Mangpot kan malipod abroad. Juan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak iti sigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimanaw ijay. Awan mat pang kontakakan ka. Inlakok namin ang cellphone ko. Kakaasyak nagpirbirok iti ka nag-ating ko. Imbaglaang nanta nakita na ka ni Tata Arnolfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jelin, ading ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawitan iti balay. Nukasta. Adan balay mo, ating ko. Adan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasam ti agpaimbag tapno makaawitan.
Mabahinak ko ma. Ang puskuli kon ati rupag. Pakawanan ako ma. Ang kaputa, nagbalinak ama naging pubukod. Mababainak unayan ka na ating ko. Agkabsat naman mo. Awan sa baling agsin na ranay no saan adata. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakabsat. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka na iti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ading ko. Ita, Miss F, nasaya atan ti biyag ti kabsat ko. Kompleto ti pamilya na. Apapalak ti kinaragsakda asa nga pamilya. Uray kasjay ti inararamid ko idi, tinulungan nak ti kabsat ko tapno mga barwanan. Kasta unay apa nagbabawik, ngem naladawan ti amin. Napukaw ko pa'y ti pamilyak. Dahito man ti padas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Awan nasayaat nga itdan ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Dakes ti pagtungpalam no kasta ti aramid mo. Ang amanya ngay nga rod, talaga kasta ti biyag pagayam ko. Itultuloy mo nga rod ti panagbalbaliw mo. Di mon sublian ti dakes nga aramid mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Dennis, ket pagyamanak mo tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg dito'y programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Aklonak anagbalinak amaag itinagan ni ayat, nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alin niya, garanggandyang! Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amati si Kugmaw. Asinaw! Kwa tatang, ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Day nakmamalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya, uray kamitayin, Winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib ka matikunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo nagitirigat kan sakripisyo mikin ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winnie. Makamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya men tachan mo, friend. Ay, wen friend. Kabolanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nga kuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang idi masikugak. Ado dagiti kayat kong aramidan, diyak maaramid. Gaputa dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagik laang.
Agingga ka di ita, kat kagura da ka pailang, dagiti dadakkal mo, friend? Wen nga ron, ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti pa apda, makaadalak. Iso jak ida mapabasol, no apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalat ta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungwad. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan tinapanan din na laing anak mau. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay na rami di jailay. Madam-dama, masikog tumanag. Ilmo, Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin kuara. Ngam nagpasikog kit din ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ambang tumay. ay, husto day tan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngainan ti ubeng. Ti rumbang nga aramiden ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta. Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita. Maawatan ka, lakay. Ang amanyangay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang makaawat kan kwa na. Aklunan tan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangadang mo, Winay. Wala nang, masapol nga aga brodak, tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka no talaga nga iso ti ammom apagsayaatan yaw nga agina. Wala nang, kat dawatak ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko, kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kakapilitan tawa mo daduma pangitalkam, no saan ada kami laeng kanitatang mo. Nanang, di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumangag kid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayo no saan ko atinong paltiin karik nga agadalak imbag. No syakla amaysa, napakawan kan anak ko. Anya ngay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman nanang, awan anyaman na anak ko. Igaid mo kay diti agtrabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mo, amangaw awer iti anak mo. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yo nga agina. Kahit nakabiro kadimot lang ni Winay, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Amagan kit din no addaam mo. Iti kasta, mabayadan mo tandya anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency nagaplayan na. Nilang modelya ti amok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano da magkuadakkel kano nga agpaporsyento da jay. Kan saan nga agpautang no awan collateral apirmaan yaw. ay kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Way, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawan, peke ti agency nag-applyan, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka da giti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rodan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi.
Pangalaak ngatan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Isu kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man, friend. Anusa ko na kaysa jaawan. Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkulan at ag 4% kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutan Awan mo't nga rod pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya, ay saan Masika kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot at papanawan ditoy. Pang-aasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wantatang, imbag nga ron ta pinalubusan nak ti amok ang nagbakasyon, kalpasan ti makatawan apa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Isu na lang da parikot, anak ko. Ha? Anya day tatatang? Ang mga no papanawin da tayo, diti balay tayo. Anya ti kayat yu sa wantatang? Dakilain ti utang tayo ko ni Delia. Ag 4% nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Ay, sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakal matan day tanga utanga mo ini. Kwa, kasapulan mi nga minunay ti kwarta, madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag, madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang amoy ni, di tayo mat masigurado. No aginggat ka no ti kadam dito ipanay ko. Ha? Amangan numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam. Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. Ay, nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan, no amuda a marigrigat ka lang. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasaya at mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Anya ka matan mo ini? Di ka pa'y ang tuktok mat. Sorry ti amok ngamin katawan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, agdaldalos akon. Anong sige, si kaman laang agdalos dito'y tamapanak aglaba. Sigud matasyak ti agdaldalos dito'y silid da madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak mat tinakatoka dito'y nga agdalos. Ti jewelry box mat tinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No siyak agbidot. Palitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas.
No alaag amin dagitoy, ken ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan ama pukaw ti solar kan balay mi. Ay, pakawanan na, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti sila Joe, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Ay, kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawin eh. Di nakalaan iti kakasta drama. Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto na itan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto na itan, kunakmet. Kaasimat ni Winnie iti pampamayam ken Juana. Apay ayang ay sakit mo dahito'y ababaunan, ha? Wano at dalimad a relasyon nyo. Margarita. Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa! Kunak manu na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Katjak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam ngamin ti makisarita ka ni Winnie. Di kag dardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga dakas kanyak na yababaw no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos, tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agis na nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Gaputam mo kasan arumbang. Mamati akin ka, anak ka. Ang kasalunaytan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo lang iti alahas na. Wan nga ron tatang. Matanagan kami kaninanang mau. Ang mga no idarom na ka na dya Dunya. Mariribu ka na kunay. Aywan gayam, nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Naasyan siguro. Isa di na kanun puwersaan na singiran. Ken di na kanumutin almanan ti solar ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da. Aday ba ka? Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo ibatbatyan iti kanan na. Bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa gapo iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang ijerwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagidan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat ti kasta.
tapno agnakam da ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka, oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Tagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasam ti pumanaw. Tapaibalod kan atalaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakas ka babawnan. Mananggundaway ka. madam. Agtrabaho ka. Ngam saan kamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko, sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipapabasol ti amok kanyak. Pudno agistay na sulisog ak anangala ka dagiti nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputasaan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagmakak. Iso na lang tapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan rilo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na anak ko. Binilin nak ni nanang mo nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang. Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti paggan ti apo ko may. Kaya't ko una yan ti agawid. Ngamaan yan, tadyak mat mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adda si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati ak arumar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amin. Di ka mauma ako mararag ti Diyos anamarsoa. Oh, ato Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya akon tiagkin daw iti pasensya, gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanan tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang nga gastusen da para iti inaldawa kasapulan da. Ang Sir Arturo, Ala, awata mo. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrodak namin. Iso apo manaw akong dito'y balayo. Ne, kalat na itapangadang mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akong inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan dagitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, ikwa, saanin, madam? Kabailak kay to'y. Ay, anyamatan.
Natnagmat ti may sabag ko. Kunagmat ngamin ngagpatulong kalaangan kini Winnie. Kita naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tay rilok day ta. Ha? Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Rilok day to, madam. Nan kita agman. Ay! Di yung iggaman. Rilok day ta ko na lang arudan. Kita ko na. Ay! Daytoy ti sapsapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Sa anak nagtatakaw. Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko day ta arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tatakaw, madam. Ay, saan nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo. Hawanan kay ti bain. Idarom ka. Ay, ko, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laeng. Ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmet laeng di kinapudno. Wananang, talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kat, anya ngay ti planom. Ituloy mo ka di pa'y ti agtrabaho ka da Madam Margarita? Unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay ngamin ti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na kasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na. Gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen ken dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarimwaran ti kinapudnaw, tiltil mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda, kunamlan santa santita, gam iso magayam ti rinokar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos, gapo ta dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni Madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kaninana Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarodan, ti tao ang mairoroman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti agsasarono a drama tayo. Aging gamanan inton sumarono nga upload tayo. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.